ni ndoka kumu address tondu ni mwanumire muno, ni mwanumire muno na mukiruma ari angi aria mageririe kwaria. Ni ndikwenda kwaria maundu tondu ni gwathikanirwo na mathiko magithira. No ni ngwenda kumwira ma ati gutire kaundu ni ingiukira njarie palipo na mosi pana moto, palipo na mosi pana moto. Andu a Facebook moire ginya account yakwa, mwaguithire ginya account yakwa mugiteithio ni nguyo ya Germany. Ni emotions. Mutiamenya kira twarwagira, mutiamenyaga kira turaririria. Ni muona ona korwo githaiga no akirio mumeni silence FB, mumeni silence kabisa because of that. No betini yake yaririria, no matter when it takes. Ona korwo itabidi ciana ciuke ciarie, Ngai yure uturaga moyo ndakareka Beti age kuigwika akaria. Umuthe ndaigwa nyina uma guku ni aria, brother akerari gukwa Ngaio ni araririe. Siro ni toigwa maundu maingi muno wa GP. A person I respect, a person I give a lot of honors to. Ni tukwenda kuigua, ni tukwenda twiroma tondu ni joy ona iniaya. You have a lot of truth that you're not telling us. Mwatwira kanto athire Beti social media, but is it really true? Is it us who she hated when she was one of the best social media people? Kwina mamutaratwira kuna kakitu munakataa kutuambia, and Beti will speak. She will continue speaking. Hakuna fenye mama ako Seattle anaamuka usiku wa manane kuogerelea kitu ati alefi aria tuwi. One day one time manika amenyeka. No ni ndiramuiga igana ndikumuhuha. Sitasema ni mwasamehea agikorwo ni wanumire hata wewe umbwa kabisa nginya muragwithiria account. Akorwo ni akorwo anumire ni sawa, no ikorwo ni wanumire wigui we mutina tocio wa Germany wathire gwikwo ngari ni amutigeire muthenya wa mathiko. Yuka gukugutwira uria ari wira wa bata muno. Kwina maundu muikaga matari mega, kwina maundu muikaga matari mega tondu mwina maritwa, na kwa sababu unaweza confuse mama wako nja Facebook. There are things that happen that are not very right. No ndikwenda kwaria, ona ndikwenda kuigira Beti ni athikirwo ndaririe atari muthike when it mattered most. May she continue resting in peace. Shana tucitigire Ngai, na Ngai ni akumenya the best way ya kumarora. Beti gaitu kwa mathayo.